Vurgarelī mēs forši uzspēlējām kārtas vakar, šorīt piecēlāmies agrāk, kamēr pārējie guļ, tikmēr paiesim pa šoseju uz priekšu. Cik nu šoseju? Ceļš un pastīsimies kalnus tā, teikt, ne pa mašīnas logu. Σαν παρέστης εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου Δύση κι Ανατολή του ορίζοντα φτερά Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου Ja Albānijā uz visiem skurstiņiem bija tādi apaļi, kas griežās spītīgi. Tad Grieķijā jau mēs daudz, kad esam redzējuši putnus. Laikam, lai lietas nelīst iekšā un smuki izskatās. Πόδια σου, ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Tā, es pamēģināšu pastupēt Grieķijā. Gribās satikt kādu grieķu cilvēku parunāties. Šeit nav īsti attiecīga vieta, kur stopēt, bet, es pamēģināšu. Νεκταρθέικο, πίνω αχόρτα απ' τα χείλη σου Συλλέφεια Αφροδίτη που έχεις τόση ομορφιά Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαιρινά Smuki? Jā, interesanti, ka viņiem visiem vecajiem tiltiem ir šitādi izcēlumi, kur izvirzīni tādi. Tā kā pacēlumi nedaudz regulāri. Lai zirgam kājas neslīd. Iespējams, nezinu. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαιρινά Edijs? Bedīs. Jums nav? Nē. Labi, Edijs, es topiem aizbraucu. Nopietni? Cik tālu? Nezinu. Trešā mašīna paņēma. Labi. Pažemē? Davai. Kā bija? Jā, forši. Trešā mašīna, ja? Nē, pirmā apstājās. Pirmā, ko stopēji? Jā. Tu tās iepriekšējās nestopēji? Tā, ko es aizbraucu, tā bija pirmā. Jā. Tas bija viens armijnieks, viņš strādāja armijā. Un, ar papīriem tur atbrauc darba darīšanās uz kalnu ciematiņu. Un ko viņš tad pastāstīja? Jā, ka viņi nelaiž Albānijā iekšā. Jo albāņi baidās no armijniekiem, kaut kas tāds. Tas izkāpa vienā ciematiņā un nostupēja nākošo vienu elektriķi. Viņš brauc šeit augšā kalnos uz elektrostaciju, kaut kāds labot tur lielās līnijas un tā tālāk. Bet, vispār forši. Baigi ātro stopēt, ja? Kalnos ir tā, ka principā kalnos ir viegli stopēt. Arī Spānijā. Tas ir daudz vieglāk nekā uz maģistrālēm. Kaut kā tie cilvēki tādi vairāk atsaucīgāki ir. Šitien bez problēmām. Kalnos. Super. Tā nebūs, jāņem fočuks nost. Jāpaņem bišķiņ malā, lai... Abi divi topši. Grieķu vīns, ko var nopirkt pa €1,84 centiem. Vairumam garšo. Droši. Grieķiem ir labs vīns. Arī šoferi. Arī šoferim, jā. Šofers tiks iekalt teicina visu laiku. Bišķi jau iedzeru. To jau mēs, protams, Bišķi tā. jau var.
reku te mēs redzam vienu no ceļzīmēm, parasti ceļzīme, bet nu, ir viena lieta, Latvijā parasti nav tā, ka viņas ir sašautas. Tā lieta ir tāda, ka grieķi te svin kāzas, un nu, kāzās parasti viesi, ja, ir arī daudz mednieki, un pēc tam viņi sadzerās visi, tad rūlē te pa kalniem un šauj pa ceļzīmēm, jo, nu, kā saka, kaut kādai jautrībai ir jābūt. Tā kā, principā, pa visiem šitiem ceļiem ir vairāk simti šitādas te sašautas zīmes. Δεν ξέρω πού πατάω και πού πηγαίνω, αρρωσταίνω, πες μου. Λύσε μου μια απορία, apandisē μου, mīlīsē mu. Reku spridzināts viens taisās, redzējāt? Tur bija uzrakstīts kaut kāds bumba ar degli. Paskaties, lai. Δεν μ' αγαπάς, κι όλο σε κακό βήμα παρά κι αν τριγυρνάς, κι άλλους φυλάς, δεν μ' αγαπάς. Σου έχω κάνει και πάψες να μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς. Κι όλο σε κακό βήμα παρά κι αν τριγυρνάς, κι άλλους φυλάς, δεν μ' αγαπάς. Μου ξενοκοιμάσαι, απαναπέμασαι, και τον άντρα που πιες πια δεν τον λείπασαι. Σεβασμό δεν έχεις, ούτε με προσέχεις. Είσαι απ' άλλους άντρες, άρχισες να τρέχεις. Δεν ξέρω τι να κάνω, πού να πάω, σ' αγαπάω, πες μου. Γιατί σε άλλους δίνεις τα φιλιά σου, την καρδιά σου, πες μου. Τι σου έχω κάνει και βάζεις να